Akashbani Imphal R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maroiba pau Punit Kumar Goyal na Manipuri Chief Secretary oiragani lambi singe nagyeta ain kaina chajiliba sing sarkar na tathopki thabak sathari Sangsat ki nongjo mifamda MP Dr. Angomcha Bimol akoijamna raija asigi oiba tongan ba wafamari pukhatkani hairi Raija ilawu singu bibhagna ani suba tangka ki oina ngasidagi urea har yenthokpa haukhre amasung केंद्र मंत्रिमंडल ना लघु सिंगु की पोथोक हेंगत हनबा प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना अयाबा पीरे पुनीत कुमार गोयल बु केंद्र नंगासी मणिपुर अनोबा चीफ सेक्रेटरी इन हाउक्रे श्री पी.के. गोयल लिसिंग अमगा समापन मफुद्रा माथोगी AGMUT कादर की IAS ने मांगना हौजे हौजे चीफ सेक्रेटरी ओरिबा प्रशांत कुमार सिंह मुहूर्त छिलगनी गृह मंत्रालय ऑर्डर मन हाई श्री पी.के. सिंह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के सेक्रेटरी हापले महाक सही असिगे जनवरी दा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी हापलखिबनी अमरोमदा मणिपुर हौजे ओरिबा फिबम असिदा राज्य असिगी मतांगदा कुमना खंगलबा अमदी मणिपुर कादरसु ओरिबा चीफ सेक्रेटरी पी.के. सिंह बु सिंदोक्तुना अनोबो अमा हापलकपा असि अंगकपा फावी मणिपुर की इरांगी वारोशन पुरकना होनबदा राज्य असिबो कुपना खंगलबा मियोय अमदा चीफ सेक्रेटरी ओहन बाहाइबसी तंगाई फदे हाइना खुंद्राखोंग केंद्र की MLA T.S. लोकेश्वर ngasi इम्फाल दा पांथो पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे मसिगा लोइना मियांग मिहुत ओइरिबा MLA सिंह पुन्ना फमिनदुना राज्य सा मौसाई फिबम दा हंजिल हनबा फिरेब अमा लौमिननबा केंद्र सरकारना थौरंग पाखनबा महांगना मकाताना फोंदोखी मणिपुर के तोंगान तोंगान जिला सिंह लेबा मरु एबा लंबी सिंह नागेता आइन काना छाजिलिबा सिंह मपुंग फाना तथोनबा थबक पाइखत लेप्त्री इम्फाल जिला की ओइनंगासी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मियोय सिंह याउना सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबुना मोइरांग खोमदंगी सिंहदमी पार्किंग फावद लेबा लंबी के नागेता छाजिलिबा सिंह JCB एस्कावेटर सिजनदुना सिदोखी अमरोमदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असिगुम खोंथांग असे पाइखलकपदगी मफम क्या लेबा फुटपाथ की मथकदा छाजिलिबा सिंह मसा मसाना सिदोकसबगी थबकसु लेपा लैतना पाइखतनरी बिष्णुपुर जिला की मनुंग चेंबा नेशनल हाईवे लंबी याउना स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट अमसुंग इंटरफेरेंस रोड के फुटपाथ सिंह मथकता आइन काइना छाजिलिबा सिंह था असि कुनमाथोय फावी मनुंगदा मसा मसाना सिदोकसनबा जिला असि डेप्यूटी कमिश्नर पूजा इलांगबमना अपील तौरी बिष्णुपुर की मिनी सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोब पावगी मिफमदा श्रीमती पूजा इलांगबम हाई था असि कुनमाथोदे हगोदोरिब इविक्शन ड्राइव असि एट अपन लैतना चथबा यानबा मियामना मतेंग पांगबियु मसिदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह लेकाई क्लब अमदि मियामना मरोइबा थौदांग लोबिदुना चथगदोरिबा ड्राइव असि अखोय मियाम याइफनबनि हाइबा पाउजेल असि संदोकपिनबसु मांगना माखा ताखी श्रीमती पूजा इलांगबमना हाई अखोइने तौरिबा पोटसे पब्लिक की दमक्तनी पब्लिक की कन्वीनियंट ओइना थम्मगा अखोइने तौजबनी लमजे कमाइने हेना डेवलपमेंट लाकदगी और यामना प्रॉस्पेरस ओइबा टाउन एंड सिटी ओहनगदगी हाइजे पब्लिक की अमेनिटीज लेबा पब्लिक की फुटपाथ पब्लिक की रोड से फसना मेंटेन तौबिबा एनक्रोच तौबिदबा हाइबसिना ख्वाइदगी मरुनी मयामदगी कोऑपरेशन सु पामजै अखोइगी पब्लिक सिंग CSO सिंग क्लब सिंग नसु खर यामना हेना अवेयरनेस तौबिनबा पब्लिक नसु खंबीरगा अमुक हेना माइ पाकनबा हाइदि अखोइना एनक्रोचमेंट ड्राइव लाक्ट्रिङैदा मसा मसाना लोइनमक लौथोकपिग्रगदि अमुक हेना अखोइगी याम नुंगाइना अखोइ सिगी इवेक्शन ड्राइव से लोइसनगनी सु खंजै था असि कुनमाथोदे हगदोरिबा संसद के नोंजु मिफमदा इनर मणिपुर लोकसभा केंद्र की मिहुत ओरिबा डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना राज्य असि ओइबा तोंगान तोंगानबा वफम मरी की मतंगदा पुखनबा सेम साखरे ngasi kasamthongda leba Sri Bimol ge yumda pangthokpa pawgi mifam amada mahakna hai sahi asigi December tha phawi manungda lanjenari be miya masagi mayumda hajil hangene haina sarkana pikhiba thajaba adu karamna thabakta onthokadoribun haiba wafam asi yauna tonga tonga wafam lanjenari besna theneriba punchi marel ge asumba wayel pibinaba wafar zon thamna chathok chasinda khodong chahandaba amade rajya sarkar ge asoibasing matangda sangsata pukhanaba sem sare हारिबो वफमसिंग असि संखता पुखतपा यानबा मरी लैनबसिंग द मांगजौनना थाजिन्दुना खंगलगनी करिगुम अयाबा पिरक्त्रबदि हिरमसिंग असि मतंगना चपचाप पाखम फंगनबा संसता तक्सिनगनी महकना हाई IDP की मयूम दा हंजन बकोप की वन की इशू ने कंजे है ना गवर्नमेंट और पॉलिसी सी मतंग दा मोय की हुजु हुजिक लेबा कंडीशन से दा जस्टिस फॉर IDP दा मोय द इनजस्टिस फॉर मोमेंट एबो जे मोय से ऑलरेडी टॉर्चर्ड और लाइफ हम लेस दा मो कैन वन लेट्स दिस इज द सेकंड इशू
Imphal East ke Sajua Jail Malakta Hangliba Relief Camp Talaiba Dolai Thabi Kungangi Mui Samarom ngasi masa masa gi mayum da hannaba dolai thabi rom na changkhilakpadagi CRPF ki nupi company ama yaungna ngak semit akanba special thorong lokhat khre pamda ba thodok thokpa thingnaba makhoi bu bukhau test bum lakta thingki district administration amasung police ki makok thongba official singna yanaba ama purangnaba khunja singi ruchingba singa wari sanaki paugi marak than atenba break ama Lomi mi am kana ba lomi na horse lomi singe awa ba kok na ba pura mitran gum labi hidak ni space company ni putok pa digger ising je low ling ro matung da na insiam le re sai le ta su ai low ling ro matung tha ma gi manung je napi sine ne mana mari manga ka pala ko matam se ma se da sara ro kapsen bi ro napi ba ta hor roi da bi ko low bi ling ma gi habi ma gi paisa ko di bak se lomi sing se war da ni ko thaujal agro manipur sagon ban maino le rak se sidai da ne loi na phang bi ni ko hai re ba digger ai bi tak su ka pi ra ba adong gi satu henga ka doi ni ko Masih kawiran ko lomi sa. Load napi hobagi awaba leiraroi khwaidagi pharba cancer haiba napi hida ama thorakle Cancer cancer urikcha phoman bi chenjreng pakhang paya Yensin man bi sumsit man bi di atu da natana napi makhal kaya suru sian bangamba napi hidak ne cancer haise Karamba kanda kap toli ba numit tram ngani dagi na nipu phawi munung da kap yai manipur gi lehaw da khwaidagi chunaraba cancer Sizin nabi o cancer pam da napi mahal Pogdok hengalalu. Wahengbam agri house ta marang kaina phangbiragani cancer Wahengbam agri house nape palilam laida amadi anak palaw hidak yon ba dukan singda marang kaina pangbiragani cancer. Tabiriba pawasi Akas Bani Imphal dagini Lau pantha shida lau mi singna matam san har phanganaba Manipur sarkar gi lau singu bibhag na ani suba tangka ki oina urea har yang thopi thorunga sidegi haure tongan jela singda distribution point nimphom nga hen hangdokle ngasi go in Imphal West ke khongampat Imphal East ki Okram Suthe Community Hall amasu Jubras Palli Takhok Mapal amadi Bisnupur jila gi Kumbi Borayangbi Chairel Mangjil Wangu Awang Selung Khong amasu Kumbi Nauda Khongda urea har yang thokhi Lawu sigu bibaki notification amana hai hayeng amuso hangsit na mapam mari da tha aski kun mathoi amuso kuni thoi dana mapam tareta tha aski kun mari dana mapam manga da tha aski kun manga da mapam mari tha aski kuni pa dana mapam manga kun mapam da mapam ani kunthra amusung kunthra mathoi dana mapam ahum da urea har yen thokani har loba lakpada adhar amasung lamgi mapu oiba natraga thausa lausal ubagi chechang purakadabani mapam gi tangai phada matung ina akhanaba kem singsu singani hairi Zoom lomi sing thengnari ba khudong chada ba sing amasung kohan ba yaba pamai sing haiba sida jila thake training program mangasi None district headquarters ke longmai patri da pangthokre Training adu Barak River Valley Development Board Manipurna District Horticulture and Soil Conservation Department ga punne sinbani None jila da hauki ba hingda ka hena nong subadagi meyangi mausa ki punchida sauna akai ba thokle jila aski khopum tampagi ising isawi phibam mafam adugi MLA so oiriba Hill Areas Committee ki chairman Dengang gamain hakthengna ni yengsin kre Jila asi khopum tambak ta leiba khopum dam di ising pathorak to na akoi beda leiba lawling bada ngare ba lawphom kaya ising thumjin kre khangudana thorak pa isa waduda yum kaya amanga ta thoki amasung yum da yokpa sasan kaya sikhi isa waduna thong masa kaya chenthaki bedegi khungang amaga phaunaba lambi khara su samnadre Laimatak toril ising pathok padigi manak ta leiba lawphom hector kunthra rom su thumjin kre isaung ne pirib awaba sing yengsin binaba kunja singna mari leinaba singi puning sing sili Kunja mana asumna hai Nongan batige pung mari ka batige khapum dam gi sing se overflow oiba danger point legi meter ama hengate ase ogi leben da wang na sakre sahi achuk jam manung da ngasi na ihen hele maram di khapum dam se ising se overflow oidegi makha da sun law loina thumding kre mari laina ba water resource department asina khara yengsin biu Amarum da Imphal Jirban Lambigi Luwangsum amasung rangful kulgi marakta singning khairi badu sengdokpa hayeng phawa sangnaba yai haujik mafam adugi nakal animakta gari kaya panduna leiri Dana Majuri University ki Vice Chancellor Professor W Sanbabun Hairi Manipur ki mingset oriba loktak pat ki haujik ori phibe masida pat asi sahi yangkai phana leikhi gatra haibi nungnangwa leire
वफम असी यूनिवर्सिटी असिगी इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट असिन नोमगी ओइबा खननेनबगी थरमदा फोंदोखिबनी लोकताक पाट करम ने हिंगनगदी हाइबे हिरम असिदा साइंटिफिक ओइबा खननेनबा अदु धनमजुरी यूनिवर्सिटी की पीजी ब्लॉक ता लेबा सेमिनार हॉल दा पांगथोखी थरमसे अथोबे मिथुनेन ओइखिबा वाइस चांसलर प्रोफेसर डब्ल्यू चान बाबू नहाई लोकताक पाट पुमहौसागी फिबमदा हांजिल हनबा होनबदा एखोइ पुनमकी थौदांग चाउना लेई ख्वाइदगी मरु ओइना आइन सेमदा यावरिबा मियोइसिंग यावना तोंगान तोंगानबा लुपसिंगना अचौबा दायित्व लौदुना पाट असि कन्नबा करम लेबी लेबगे हाइबदु थिदोकपा हाइबसि तंगाई फदे जिरीबामदा दायित सेंटर मलिंगना दाबी तक्सिनदुना ngasi जिरी कॉलेज ममांगदा महिरुलुप तरुक देसाम केसे एमएसएफ सुक एम समसुंग अतै महिरुलुप अमगा पुन्ना सिंदुना स्लोगन लाबि खोंजंग अमा संगसिनख्रे दायित सेंटर म हौजु फावबदा थांबंग am जहने केसे जिरीबामगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट के सोमरजिन हाइखी मांगन हाई मसी मतंगदा जिला आसिगे डेप्यूटी कमिश्नर की खुतांगदा राज्यपालदा मेमोरेंडम पिसिनखिबसु लैख्रे ओजा ओइनिंगबा मियोइसना दायित तमनि उतारबसु अतोपा जिला सिंगदा चटपा तारी असिगुंबा खुदोंचादबसि यंगबिदुना अथुबा मतमदा लमदमबसदा दायित सेंटर म थंबिनबा मै लेनबसिंगदा दाबी तौरी पाउगी मरक थन अतेनबा ब्रेक अममु इबुंगो कइदौरगे चालुक पानसिदा उंगिसिना लान सोंनरिनिमा ए कना कना पुकनिंगा वाखलगा अदो कनाना ngamkhragebा सोंनरी गमनद्री पुकनिंगना निंगिनने इमा आयुंगन होगलगा वाकिंग चटके वाखलसिना खलिसिना ngahaktang dang tungge पुकनिंगसिना अमुक थाउ थुम यामना चाररोय वाखलसिनदी होइदे है खरा खजिक नोइबबु फिल्म कुमलुदौ ओलंपिक चेलुदौ सुलैत्रसिदा दोइबुंगो बीपी वांगबा हार्ट अटैक स्ट्रोक डायबिटीज किडनी फेलियर न सिंगबा नारकपा याय हाबा खंद्रे angang oringaidesу ningdamna cha phanglakte hujingna doctor gi magan am thing फत्ती हाइबदु खंगबा नत्रो नंगबो खंजिल्लोरा नोसे नोंग नोंगबगी खरा खरा अदुम हंथरा लोइरे ado imasu saadi am thakandaine ए इमाबु थौरनो हाइरो thauda sinidu nongmagi khara khara खरा खरा हंथरबा hoi ओ पाउजिंजरीबा फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर आकाशवाणी इम्फालदगी पाउ ताबिरी लघु सिंगुगी पोथो हेंगन हनबा प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना केंद्र के मंत्रिमंडल अयाबा पीरे इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अश्विनी वैष्णव हाई योजना आसिगी मखादा लेबाक असिगी जिला चामा मसक खंगदोकनी अमसुंग स्कीम असिना लौमी कोटी अमा लाख 100 रोमदा कानबा पीगनी अमरोमदा एस्ट्रोनॉट सुबांशु शुक्लाबो सुंदरंग खुक्ति पथागद पंगबगी वारेप अमा केंद्रीय मंत्रिमंडल पास तौख्रे इसरो अमसुंग साइंटिस्ट सिंग अमदि इंजीनियर सिंग ना हनबा लेतन होनबदगी माइपाक ngambani हाइनेसु मंत्रिमंडल ना थागद पंगखी हाउजिक सानबगी पाउ क्षेत्रिमयुम प्रेमचंदगी Chinese Taipei Chathariba Taipei Junior Asian Cup 2025 ngasi Bharat ki mahut sinduna saruk yariba Manipur dagi sanaroi ani sanagi takman lobungamle Haukibu July 3 dagi chatharakliba Asian Cup asigi ngasi pangnukhiba kilogram humdra gi kanglupta Taibang anbi chanu amari kilogram yankhane tu gi kanglupta nungshithoi chanuna makhoi gi lamba oiriba yumbu Chinese Taipei gi sanaroi singbu maithiba piduna sanagi takman lobungamkhe kilogram mokdragi kanglupta ningthaujam sitalna lupa gi takaman lobungam khe kyam gai hebung mokhong ground jathariba tis angang macha maitai amadi tis tombi debi trust kyam gai nasinuna ahanba 9 side football tournament lisingani kunmanga gi ngasi sanakhiba quarter final match ta malem fc maijrau na mukan fc sorabu panjal ahum amada maithiba pikre tournament asigi ahanba semi final match ta hayeng golden fc kyamgai amadi kfc kyamgai anina lamba taunagani ani shubo semi final match tana tha asigi trani panda victoria ply fc yaripok yambem amadi malem fc maijrau sanaragani gorani हौजिक अरुबदा मरुए पाउ अमुहना पुनीत कुमार गोयल मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ओइरगनी लंबी सिंग नाग एता आइन काना साजिलिबे सिंग सरकार तथोपकी थबक चथरी संसद की नोंजोमी फमदा एमपी डॉक्टर अंगमचा बिमोल अकोइजमना राज्य असि एबा तोंगान तोंगान वाफम मरि पुखतकनी हाइरी राज्य की लघु सिंग विभाग अनिसुब तांकक ओइना ngasi यूरिया हार यंथोकपा हौख्रे अमसुंग केंद्र की मंत्रिमंडल लघु सिंग पोथो हेंगनहनबा प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना अयाबा पीरे पाउलोइजरे